Anya laki din! Ay na! Masikog madgaya manan ni Mari Fiona. Ay na, normal lang met atad asawa na. Kaskas daw ay dayta. Ha? Kasi sumat. Jay to pay awan asawa na agsikog latta. Nikid di Mari Fiona, ti pakasta awam ang nagsikog. Idin to tada asawa na. Ay na! Di kayat ko asawan, kat masikog manan. E din do ta ubing payla ang di may isang anak na. Ay na, awan bibiyang mo amare. Tapyag tamad dayta. What? Kat isumat. Ay na! Kunakit din ano sa anan nga agsikog. Pero di ka makamove on. Di ka mas daaw kunak. Gaputa ada asawa na. Di pa kas daaw maakit no siya ti ang sikog. Ay na! Masikog mo't gaya manan ni Fiona abalayan. Kasta ya abalayan. Wan! 2 bulan ka no ti sikog na. Hay, unay matayin. Sapay may sapay laang titawan di anak na. Ay na! Un nga rod abalayan. Naimbaglakit din at a normal delivery ti anak na. Kasano ngay no si Sarian. Daitang arod abalayan. Ay na, nagadon ti anak na. Panglima di sikog ni Fiona. Un nga rod. Naimbag ano kabaalanda nga isakad. Hay, mauawanan damit iti bagas. Kasanun taon inton manayunan a manayunan ti anak da. Di na mangamin masuruan. Kunak nga agkontrol dangam saan mat. Ipapilit da ti amuda. Naimbag ko mga raw, nuwada ti permanente a trabaho ni Aldrin ngam awamay. Iso ako nak nga amagan no, di dan kabailan na suportaran, tanak da. Aldrin lakay, masigugak manun, kat 5 ton ti anak ta. Uwan nga rod bakit? Si kanto mo amin lakay. Nay, apaya siya. Kasano, kat narigat ka mo amin apaayon. Anya? Katun lakay, tunggal agkuldit ka, mariing adagos tirik na. Ay, jak man amuno anya ti adda iti kuldit mo. Tamakiliti ak matadagos. Iso akayat kumukta na. Uray si kamit bakit? Nagmayat arik na ang ti panangapros mo kanya. Kagidan ti nasasamit nga arasaas mo. Anya? Katuan mo bakit? Gusto lakay. Normal lang ang dayta, kaputa agasawa ta ka nga ron. Uwan bakit? Tanda ti ayan-ayat ta dayta, iti tunggal maysa. Ay na, Aldrin anak ko. Kitaan nyo ang mabase ti pampamayaan nyo iti biyagyaw. Nay, apay ka di tatang. Ay na, kaya masikog manggaya man ni bakay mo. Kahit, adda ka di parikot iti dayta, tatang? Awan anak ko, ngam umad-adon ti anak yaw. Kasano numarigatan kayo amang isakad katakwada. Tatang, kabailan mi may. Wala nga ma. Awan mo ti permanente panggida. Ano kasta nga daw? Agalisto kang agbiro kay ti panggida ma. Kaya umait Aldrin. Agalisto ka man kay. Aggagit kang agtrabaho. Tanagagit kagit nga rong ngagaramit iti tao. Ay na, da kayo matatang, kas kay lagdadamo. Kituan may. Day tati imas na, ti adda asawa na ako na da nga road, tatang. Ay, yakam mo kayong ka Aldrin. Sa balik, ipanagrarason mo. Di mo amo ti maisuraw. Ay na nana, siyak ti masikuran amang kitkita kada Mari Fiona nga agiina. Ha? Apay ka di Mariel. Kasanumad ngamin. Kaslamot tan agdan dagiti anak na. Kaslabulan laang tinagbaetan dagiti anak da. Ay, dayta nga road. Kayat na nga aganak. Ngam adamot nga road ti sadsadot ti asawa na. Apay,
Saan pa'y aya nagbalbaliw ti asawa na? Ay na, awan siguro ti pagbaliwan day amanugang ko. May salag ti pagalistuan na. Anya? Anya ngay day tanana? Ay kati agaramid ti tao Anya? Ay na, won Mariel. Maluksawak nga raw. Hay, awan mabalin anana. Tulungan nyo latan ida amang padakkel ka lagi ti apuyaw. Adi apay ngay? Kasimot dagiti ubeng. Gamti pa kaluksawak. Agpadada nga agasawa adi mabagaan. Kaminton maawanan da iti mantika wunuan niya ladita. Dito imutla ti umay da pagdiskitaran. Ay, anya lakit din aya. Ay na, friend. Ang sursuro pa'y lagayam amag na dya maikapat nga anak mo. Ngam kay paspas ngay mo manen, day tamay kalimang anak yo. Wan nga rod, friend. Ay na, ag-spacing kayo mat ngamin, friend. Anya? Kasano day tangay spacing? Spacing means, ikanyo mat ay tinananay agap. Dagita anak yo. Day ta 2 years siguro mayakin. Anya? When, friend, tapno saan kayo mat lamarigatan? Anya? Ay na, panunuta man na yung bagak, friend. Tano kastag, sasarunot anak yo, amang ano marigatan kayo mutlaan. Ayun kaya, anya ka dito trabaho nila kayo mo. Awan nga rod, friend. Makikumkumboy laang itinatang Oh, dahil ta, ti may sa panunutin, friend. Awan, ti permanente trabaho ti sawam. So, anas ka nga, ag-family planning kayo mutan, Apay nga daawit mo nga ecobag. Ay, tatang. Mga alak pa man di bagasyo? Sana bale. Sukatak tumot laan. Apay, awang ka diti may sangyaw. Awan nga rod, tatang. Iso ako na amang alak pa dito, Apay, grocery aya dito balay ka. Ha? Iso ba, tapno ibagam nga umay ka mangala. Da kayo mo, tatang. Naimbag ka da kayo, Tadasukpin nyo. Siyak ngay. Awan permanente at trabaho. Day tangarog kay, ti kahit kung ipakaawa kang kaldrain anak ko. Awan ti permanente at trabaho. Iso husto mo ko man Di kan ag-produce iti tao. Ay na. Tainraman nyo mananday ta iti saritaan tayo, tatang. Bagas ti bagbagakat. Ay na, ubing pa'y dagiti putot mo. Nga mawawanan kayon iti bagas. Kasanon to no dumakil na pumigsada amangan. Amangan no agbisinda. Amangan no di mo kabailan idapakalan. Hey, lala. Iyag mo na ita ekubag mo. Takardag iti bagas. Ngam sukat ang milaya. Agdagit ka nga main amanggad kuna malay. Adalon ta kano ti family planning. Asino tinang ibaga iti dayta? Ado, lakay. Sang kadilaw da dagiti agsasarunong anak na. Oho, anya ko matibibiyang da. Pamilyada ay ti pamilyata. Dayta nga rudkut, lakay. Ay na, sang kaibaga da dayta. Kaputa saan siguro akas iti panagayat ta iti tunggal may sa ati ayan ayat da. Dagita man agsasaong agasawa da kita umapal dalaeng. Wen bakit? Ado dagiti anak ta. Iso akayat nasawen ay ayaten ta ti tunggal may sa. Ken may sa, napig sa amin tiriknam, lakay. Kanayon nakasulisog. Si kamet bakit? Kit no si katimang sulsulisog kanya. Tunggal maturog ta, agsuot ka iti naingpis a bestida. Anya? Kiti sumat. Asino mat nga iti saan ama engganyo. Ay na. Ala, mangantaki din, lakay. Ay kito na bakit? Tapno masapa ta, ama pan agidda. Ay na, di nakman kidda-kidda yan, lakay. Amok manen ti adda di ta panunot mo.
Kitaaman ni Mariel, Fiona. Apay ka di, nanang. Talo nga agpaiso, dagiti anak na. Ngam saan daunay ang nagsasarunaw. Isu asaan da amarigatan amang padakkel kadagiti anak da. Anya? Kat isumat, si Kangay, kitaaman dagiti anak mo, kasla da agdan. Oh, kitaam tila nga mita, kas kalagtawan iti 50. Anya? Takasanumot nga men, ultimo pa nagsagay sa hindi mo pa'y maaramid. Takasano, sa bali ti sinaklot mo, sa bali man ang tinakakapatkan ka. Kaday na, kumutkutong kan. Kasla di ka mangmangan. Wanaw, agkurangan ti kananyaw. Takasanaw, sadot mo't ngamin ti asawam. Manganak mo't nanang. Ngam, apay nga ron akas na ti langam. Ay nananang, kumut-kutungak, gaputa ginawak. Anya? Kayat mo asawan? Una nang, masikuga manen, doon abulan. Ay, por Diyos, por santaw. Ay na, kita man mo't Fiona. Apay, di ka lamasyan iti bagim. Kadag iti anak mo nga agsasarunaw. Anya nga rod ti aramida ngay nanang, kat adamot asawak. Ay, apoy Mapabasol na ka de, no jak mapagkadkadan ti asawak. Ay ayatak ni Aldray, nanang. Iso ano anya ti kayat na, ipaay ko. Ay, Fiona makapasen na ay ka. Talaga saan kayo ang makauawat? Masapul amang bilinak iti tao, amang i-discuss kada kayo, ti kinapatag ti family planning. Ay na, masikog ka manin, friend. Gusto mo tin alatan ng nga nakyo. Ha? Awan na ti madama, masikog ka. Mapanang iya may sa karuba, masikog ka. Mapanang iya balay ti dadum agagayem tayo. Isuman ti bagata, masikog ka kano. Ay na friend, normal lang ang date na gaputa adda ka nga rod asawak. Anya? One friend, gaputa narigat ang mapagkadkadan ti asawa. Sabali nga mintirik na kat nakulditin na ka ti asawam. Ay na, tsak mit lang maawatan dayta, kaputawan ta asawa. Ay na, basta friend, kas lamang amin iso ti maipaay ko iti asawak nga agas ti bambanog na. Ado, ti anda asawa na. Nung saan mo't agas kada kayo nga agdan na kita nakda. Ha? Ay na, friend. Ada ti family planning ako nada. Kat ado ti family planning methods, mabalin yung osaren. Ha? Ay na, sakpay nga wan asawa na ti makaamoy ti dayta. Ay, oy friend, agbasa-basa ka ngamin sa paminsan. Kan rumwar ka, uray maminsan lang iti unag, ti may sa bulan. Pumasyar kay ti RH tapno, ipalawag dakin ka dayta. Sa nabali, ta libre. Ha? Wan friend, ipagbagak na ito, gaputa isaksakit ka, gaputa friend ka. Kat apaman ama ipasngay mo dahil anak mo, agpaklos kan, ta uray aguma kayong agasawa, uray rin nabii, kat saanan ama nayunan ta anak yo, okay? Anya? Papanam ka diya balayan? Ay, mapanak man di tabalay ti ubeng. Wan nga raw. Kagapok lang hindi kalman, kay na. Basitan tinabati ang bagas da. Kinawampay nga ron gatas jay duwa nga anak da. Ay, day nga raw abalayan. Unak abay-bay ak ida. Ngamjak mo't kabalan. Iso amapan ko ida ituludan Kan mapan ko ida kadwaan. Tanay, umadani mati pa nagpas ngay manan ni Fiona. Ay nako, nga ron na balayan. Inam taw dagita anak dan. Hindi na kami masuruan. Alang ano kastoy akanayaw. Dataan naganak dati mangmang tinitikalindan yan. Ay, naku namaw na balayan. Gamay na. Apaman ang makapagpas ngay ti anak ko. Siya kun ti aggunay. Kuyogag, ijay yaw tanay. Narigat mo't lang no anak to nga anak. Human na balayan. Hindi pa lang may bagbaga na itakatakwa. Hindi na mo lagas kaso. Sapay sadop tanak ko. Kaasi lang nagiti aputa. Ay nahanya lakit din Ngamala Kastapay nga raw na balayan. Mapana kon tanay.
Amangan kit dinusaan pa'y anak kaisaang iti pangaldawan da. Inam na anak yun, Aldrin. Apay, di ka lamabain. Ni, kapay ka di tatang. Ano nila ang baka mo ti anak-anak dito yung lugar tayo? Anya? Kaya Mike, adaw dagiti kagindan nyo ang nagkalay sa itay. Gam kontrola daw dagiti anak da. Gaputaan mo na tayo aramidin da. Iso nga ita, saan da marigatan amang isakad iti anak da. Ha? Ay na Aldrin, husto mo tayo. Di ka produce ito ubing. Ay natatang, adang arot asawak. Di normal lang dayta Iso nga rod nga agasawa ti tao tapno agbalin aligal dayta. Ay na, Wayne, normal daytan Aldrin. Kaputa tao tayo lang. Ngam agkontrol kayo magamin na. Tapno saan ang manayunan ti anak niya. Ha? Ado ti pamayaan Aldrin. No di yung malapdan ti bagiyaw. Agkontrol kayo. Adaw dagiti na duma-duma a family planning methods. At dalahin ka na kayo ang mga awat iti dayta. Amangan mo't nga no adda epekto na dayta proteksyon nga pagbagayo tatang. Amangan mo't no saan mi laang ama enjoy. Ay nanakong, ignorante ka laulay. Abakin ka pa'y kay lumakaya ka. Ay na, agpanunok ka man Aldeng. Kita ang banda talangam nek. Marigatang kaulay ay. Kita ang data surpan mo. Kasla surpan mo pa ilang hindi ka asawa yaw. Kaya nasawan, saan ka makagatang? Kaputa awan, ti makukwartam, taado ti puto mo. Sadot ka pa'y agtrabaho. Basta, inton pumigsan ni bagay mo. Agkuyog kayo iti RHU. Kat ingkay dumngeg ka na iti pasiminar na. Tapno maawatan nyo ti family planning ako nada. Ay na, talaga aday talag papaado iti anak ti amuda Aldrin kan Fiona anya. Agasam, innamon ti anak da? Hay, nalaki din anya. Uray sa dino, sulit ti lubong, at dalatagam ti tao, analaing amang sipot iti biyag ti pada dataw. Anya? Kati sumat, may sakan. Anya? Sumat, amo marot asan amawatan da Fiona ken Aldrin ti family planning. Kastakid din ti bagbagang katakwada. Ha? Hay, sika talaga. Unay ka na ya. Sika tinang kaadal. Sika ti makaamoy ti dayta. Iso nga imbes ko mga istoryami da. Tulungam kumakit di ida. Tapno maawatan da. Ay. Nala, ditakan Mariel. Awan mo't laang tikas iskan na dagiti ibagbagam. Bakit? Panagkunakit. Masapol nga ag-family planning tang agpaiso. Wan nga rod lakay, tani, inamot din ti anak na. Kat maaw-awanan tayo nga agpaiso iti kanan tayo. Wan nga rod bakit? Italaang ama pampanunot ko ti kinapatag ti family planning ako nada. Kasano kat italaang amaawatan ta. Mala, sana bali. Blessings dagiti innam nga anak ta. Ngam saan tan anayunan? Tapno saan tayo amarigatan? Wan lakay, tapno maipayan tamatlaang ida itinaranyag amasakbayan da. Kun agalistukan amang good lakay. Tapno saan damatlaang nga ibaga nga agaramid laang iti ubing ti pagalistuam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.